with Sir James G. Hi. Hello. Hi guys. So isa rami og dental clinic guys and yes. Maolo sa taani. Hi, what's your name? My name is Mary Sharapova. Mary Sharapova, taga Russia ka ba? Oh my gosh. So how's Russia? Well, I'm from Colombia. Colombia. Yeah, Colombia. Yes. Bitaw ko ito. I'm from USA. Cagayan na You ako. been in USA? I haven't been there. No, it's unahan sa Agora. Anyway, how's your dental experience here? Oh, so far it's good. It's unbelievable. Mm-hmm. Have you seen my teeth before? I haven't seen your teeth before, but I would love to see your teeth before. Do you have pictures over there? Charis ka. We'll check it out. Maybe na ko you were talking about but anesthesia. Anesthesia. Ako niya, ko diri para magparas pa. Joke lang, char lang guys. But anyway, so let me follow her sa iyang. Do you have Facebook page? Yeah, it's Mary Sharapova, but in my YouTube, it's Mary Exotica. And you? Burns J lang ko, YouTube and Facebook. Alright. Guwapo kayo siya sa personal, guys. Alam mo, wrong spelling ka man. Gwapo ka. Uy, Ay, isa. sorry. Diba? Also, Yes! Oh my God. Oh my God, no. I was about to fall in love with you. Ew! Ano ka naman? Yucks! Grabe. Ay, karon pa may nagkita ako first time, no? Mura na 15 years friend. Anyway, so it's so nice to see someone who makes contents for social media. Yeah. Maayo pag kinakita to dito sa MADC. Yeah, because did ko monthly. Monthly? Yeah, monthly. Ako dili ko daily. Ay, grabe. Ako dili everyday. Nagkata. Bitaw, oy, char lang, oy. So, sa lingos kinabuhi aside sa paghimog contents. Wala. Pangitag laki. Parehas. Pagkakita dito, no? Kailangan kita makita og mga partner sa And kinabuhi. finally, I found you. Yak! Si Ew! So anyway, follow her sa mga social media accounts. And my God, it's so nice to see you today. I'm so glad. Jar plastic. Sige na. So magkita-kita na tapuhon, no? Kaya isa na tag dental clinic di ay, no? Isa na tag doctor, no? Next time, we should collab. Yeah, puhon. Oh, mag-collab na tapon. Mga onta, unsa baka di mangita tag Oh, laki. wait, lagi. Diba? Mangita tag laki. Sa baka nga angay kalingawan, yes, kaling. I don't have a boyfriend, but I have a lot of vivi voice. Char lang. Yeah. You have a lot of friends, but you don't have boyfriends. Oh my... Mareto no, guys! Oh my gosh! So mag-shave na ko og mas akong bangas, no? O, nag-anak kami sa akong mga arms, mga sakit na kayo ang mga kapoy. Ako, pinasander ako diri sa ko. Pinasander ako diri. So, ana na siya. So, anyway, mo na to, no? So, magkita-kita na tapuhon. Yes, mga mas. Thank you so much. Ikaw ni bahala sa ilahan. Yes! A few moments later. So, unsay gibuhat sa imong ngipon karon? Just today, it's a retainer. Retainer. Retainer up and down, and then ilahang gi ko ay polish Polish. for the last touch. Okay, so very important gid mga mads, no, ang ngipon nato, no, especially nga mo chula ta. So very important kaya gid ang nindot nga pag-atiman sa atong oral care, no? So karong buwana, pila na imong natchula karong buwana? So far, imuha pa man. Yeah! Ginoo ko ako lang nanunok laruan mga masuwagi sukad, no? Uy, virgin pa ni sa babae akong Yes, anyway, so yes, mag-remind namin sa tanan, no, nga very important yung kayo nga i-maintain na to atong oral health kay para more chances of winning boys. A lot of opportunities to come. Ganun ko na of opportunities. True.
Tagal kayo dito. Timo. Ba? No, saon good, no? So, mura to. Last na gito.